Kenyam bana racha kui deportation. Deportation and latke kume merkeme. Kene kume South Sudan. Menti kene mat pinko te kene dang badak ti biken kanang re wish kujuba. No. Kene the Tony Ken shika South Sudanese national. Ken kajiwine to goal. Dio jen and Riudi and Donka Asia ki tanin kajimer keme. But Ken kanatimo de gacholo ken kajila jeng ni ke kachwer. Alatandien kanati nangnat no kari kodan teke kanay dang badatin konti lat kano banang rey which ka South Sudan. Na me amat me sha mat kuma South Sudan kene kumer keme. Ano ba chur dang badak titi ba kanang rey which kajuba. Gwijedi ano ba neti jidwiri ti chalade woken kaneti tanin chiga nanak tandien kokan type tandien kokan match ano wa chiga ti jega long chicken la ngaje je gwan wo kumer keme charan cheji yen ba la je yen ke major ala michiring mi long michi jalat ere ka mo ba jikule dwek keje so dweje dwek keji ba ji yen ka runtun wan ajen do bran la tok tera ramimo mila normal mi de yen kume merkeme lora ba chaje de mi yen enyok en first world country mishet ke jimerkeme no de ken ramimo rami jek no randien michiti jeglat rammo neng nat ki ram lush nat ba jenang re wich ka third world country mishet ke South Sudan no mo chichong migi kone ano de na de ganang re wich kijuba ne dang badek ti sia South Sudanese no ka bak na jugono nanga ke ka we dun chirme ken ko lat ko kor gwa sedan chetigani di kan nang na tanien ke juwin to god ka chwa ka no buga tere wich kajuba so na me ngunyo mo nyodo jeno ala kuma South Sudan cha jigano ke juba cha jigano jen gwa dan ba ji jeng ba la we yor gatan ko mien gu yen na record en tere wi ke juba ano take ne te ngwana long te jeng ne kena long ka East Africa kelu til nang na te charo de dol ke juba rai nam rai kon dio jele yana ling chang no te ne lam la kwang na la ka match no kwalke ne mene yo ten nat ka bang cha ne ni ju ka dor mi te ji ba de kan ka bom so ne de to ka chur ka ne de content chika real South Sudanese ala South Sudanese chika chur me kon ka to mi shi dundi shi je ban pin taram de jana dere be je gwasa danan shi ban tan aduno on tama chane de konti la South Sudanese cha kengye ko ken or they can sure ke they can now they can kakan do mi chite tinawal but right now everybody should learn kakan grundiality gwad mo chi sure wan chi gore wi juba so gwe jen o shi chuanga no de South Sudan de sure de ko dolten ka jin gwi chi edi no mo dera mugwa wal che dia mugwa no me bebe ngoda kan ni nyur kan la do sha nang re wi juba right now not yet kana la shang ran bene ka bachalat ke shang ro kan shang joka jen pai baro to kontine eno bani to ba ka deport ba ka nang re wi juba so jen dana le ro de tema ke jen dan en chi mugwa chi le mugwa na mene rawda gwasme ban dil right kata dan en we independent ke jara independent South Sudan ba ben ka shanka bangwan ka pai baro ron kina dang ro jen dang ro dingwan no take a teacher me chati gwasme en wona ne ala independent dung South Sudan ba je ronan wel ngwandien ka shanga bangwan ka pai baro alo bi South Sudan ba take run wel ngwan ala independent mi mo mago alo ngono ci kum South Sudan ci independent ci jek ke je chonga la wik karwade run dia de kon ci kon nenen wo neyti ngwan kuna struggle ko de South Sudan dere chong gwam tana ci nga jektin a jalab me kana rodi na da ka ke no ne kana ni chiang no changa na jek no bokana helicopter gun shimni
rei role South Sudan ke la mun South Sudan ke li ku kana kan gala rejected no more gwade dan again the same way that kid me yadi den tama don ware bogo nuare doritin kona take a tin ko ga displace the same way e chala de jalap ajelet kid me yadi de montama me right kon ko independent go independent charge yes independent charge but independent take mission no take a change me no re we South Sudan independent gwaye lung chilo ne wan che tet ko charge jek me right now tell lo na ten what na ka country mishala South Sudan barik jene tele kor mishane kapchong ne me kwa independent kwa jeno kore dane the same thing e lero da kam bin ka jalamni jene tene tama kam nuare kana ja gwan mi mo use kirma yadi use the tactic e dane sha use the jalap jen no ne ter kam nuare kana jang me chi to ka 1991 ka bor so ne me keliu a lot kirma yadi den do bi mal be tere wi ka so da ne kirma yadi ko kir dwale ka do dan ende mal de jekja ke do dan de ko kwa de jala ke ko ngai kona gwan wo cha gwan pinye no ke 2026 chanya nang red bakel ka pai wero ron kin dang raw wi dang red bakel ba kuin kwari ba jala but kir she ready commission kana mo so cheno so no mo jage kuma South Sudan ko betere ko retumwan men yana tama ko nuari ko ka mak dor ken ko de kentin jo are wini kan tin kon tigitin ken nuari ka gor ko gwe jan go run mun kwar we chop shi kume ki nuari shi kan bi le vote ke tele election bu kan lalat be election be chu yotin lo bi chu panajen wal ngai ko na gwana wona ne ko ne ken mi yadi ken uri shala bo na ka good time kwa manan bro lat ko gwasen be ka party den ki bon dan tigitin la bon dung SPLA ke in government so na mo mungud so right kon gwata make a queen independent so independent ke rundia dan wel ngwana ti tele mishalat tene korthin chingna beje long nakin ma yadi na within those 14 years tikin ma yadi more than 400,000 people shekenak okay or more than that ne ti job ke kin ku dan wan ke woniam na me kan karwade ke 2013 buga 2018 ne dia le ko ne shilu 400,000 right now ka karundi ala ko kena ti benega in 2025 wale murai ko ne anyo de jeno chi pengmu di cheliu kanerun la independent la be la loina la tede sha country cha jection alwar mal boko ben and yet kirma yadi che kuma che de kabe tedene gore jeno be power ke li centralized ke be jele la dunde lo bani di alba control tara che gore no te election no balat use a system use ke Kenya sorry Uganda Kenya of course the koka neti la ken kware la ken na kwanya la ken telekare bare jaka Uganda gwata me and me kirmi yadi de me michal ke 7 me miteket kalia Dr. Machar sorry miteket kalia would michal ke me Dr. John Gering de Mabur okay of course then take ted baka yin Dr. Riek Machar and Museveni then the same person right now right South Sudan right now ko ngai konan tamare ki juba ati deni nying Uganda tigare witte ganka kum kirmi yadit so any influence na take Museveni re which ka South Sudan agent yar South Sudan ko country resource ko gale cham no ka chu natin country la jiwich so na me amila roda mugoro there and there jangati no ngumtu gwaza me independent ba jalat ka shanga bango on ka pay baro ron kina dangaro diche me chido nani dang jokan wala be chop ba da ngum shala ta kir me chalani dak way karwada ja joy nen were re wech ko target ke liu an were ngado je tele dor dien mata dor ntame ki mi chiro da bare wech mitika kem ko gwaza dane ko independent kwa je tene tika kem te ken jere kem wa shume na tama kala ken wotine ka wech so ka ruwan wel ngwandien ka South Sudan independent Georgia gwan wo tele mishalat chief kum South Sudan under kirmi yadit jen kwala gorno de kum de jager de new government de nyoko mo kwaje form gwan me de ne dial de ka pattern de transparent den ta de la gore jen o kum bar waje jang bu jang kan be mi da commune bi na tama cha de lat ke wajane mene gu infrastructure de lat ke dor jane
Begin with don yang a kel yang hospital mo gwa teleje changa do tel mi shalatin. So ka janot it tell in skin defendant mi shibben re wika South Sudan. There's nothing is happening. So na me go re kon dialan wo den are in mat den a mat detin content wanga kon de ka weekend. You know, South Sudan independent by just celebrate enemy sikim yadit ben pinyu kwam ne dial content re wika South Sudan chicken wer bele gujeno kan di je jen do badan bo we South Sudan bo ko gwa ka je ani independent ngode kan benju don nin jok ka kum South Sudan tel mi jalat ke